ready for story time? Yes? Story time. Story time. Story time. Story time. Let's look. Oh! Que ve el llop! Ui! Hi ha alguns animals que tenen por del llop. Però el llop és tan dolent? Obrim el conte, investiguem. Aquest conte l'ha escrit l'Emil Jadul. Un dia, a casa seva, el cèrvol mira per la finestra. He looks through the window. This is the window. And this is a reindeer. Oh! Cèrvol, cèrvol! Reindeer, reindeer! Open the door, please! Que ve el llop! The wolf is coming, the big bad wolf. Come in, come in! Diu, entra, conill! I dona'm la mà, dona'm la mà. Hold my hand, little bunny. At home, reindeer and rabbit look through the window. A casa, el cèrvol i el conill miren per la finestra. Al conill li podem dir bunny, quan és un conillet petit, o we can say rabbit, les dues maneres. Cèrvol, conill, obriu-me! Reindeer, rabbit, open! The wolf is coming! Que ve el llop, que ve el llop! Come in, fast! Entra, deprisa! Porquet, dona'ns les mans. I s'agafen de la mà. At home, reindeer, rabbit, and pig miren per la finestra. They look through the window. Cèrvol! Conill! Porquet! Open the door! The wolf is coming! Que ve el llop! Va dir el bear. Come in, bear. Come in, brown bear. And hold our hands. Dona'ns la mà, dona'ns la mà. Oh! Attention! Atenció! El llop està aquí! The wolf is here! Happy birthday, dear wolf. Happy birthday to you. Yay! Look! It was Wolf's birthday! Yay! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear wolf.
wasn't that bad. No li tenien tanta por, oi que no? Bye bye, see you next time!